Damir Matošević zajedno sa svojim kolegama i kolegicama prati predavanje u sklopu prve TV radionice u Malom Lošinju. Cilj je skoro otvaranje internet televizije ovog lijepog otoka, bisera Jadrana. Predavači su im objasnili da u ovo novo vrijeme novih tehnologija praktički svaki čovjek uz malo sredstava, ali nešto više znanja, može posredstvom interneta otvoriti vlastitu televiziju. Objašnjeno je da u filmskom jeziku kadar praktički zamjenjuje rečenicu u govoru. Izidora Patek-Argaši stala je pred kameru i objašnjene su vrste kadrova, od totala do krupnog plana, ali i način pokreta kamere od švenka do takozvanog zooma. Potom je jedan od polaznika TV radionice, Dalibor Cvitković, s kamerom snimio kadrove obuke koje gledate. Nakon toga, s digitalnih kamera, kadrovi su posebnim kabelom uneseni u računalo. Zatim se zajednički napisao tekst gledajući kadrove ovog događaja uz objašnjenje da filmski tekst ne smije opisivati za razliku od radijskog, budući da gledatelj pred sobom sve vidi. Tekst koji je napravljen pročitan je i na isti način unesen u računalo i prema njemu su montirani kadrovi. Tekst je čitala jedna od polaznica TV radionice, Vesna Hocenski. Prilog koji gledate samo je uvod u ono što ćemo raditi sljedećih dana i tehnički i programski osmišljavajući prvu internet televiziju u Malom Lošinju.